Ako želite kupiti jeftine igrice, posjetite link sajta koji će se naći u deskripciji. I pozdrav svim friendovi, i danas ću vam pokazati kako napraviti nevidljivi folder. Pa hajde počnemo. Za početak napravite jedan folder, običan. Onda idete desni klik, properties, customize, change icon i ovdje imate 3, bilo koje izaberite, apply i ok. I sada kao što vidite nema ikonu, mislim ima, ali je nevidljiva. Sada kako da sklonite ovaj naziv, znači idete desni klik opet, rename, i držite alt i kucate 0160. I kao što vidite nestao mu je naziv, samo kliknete ovamo i sada se on ne vidi. Evo ga, tu je, i na primjer stavite ga gore i sada je on nevidljiv, vidite. Vi ga ne vidite, tek kad pređete preko njega onda ga vidite i sada normalno kao svaki drugi folder otvorite ga. To bi bilo to za ovaj tutorial. Ako vam se svidao, lajkujte i ja se nadam da sam vam pomogao, a mi se vidimo do sljedećeg tutoriala. Do tada pozdrav!